ফক দম সি মোৰ নেতৃত্বত যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব মই এইবাৰ ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ 2 লাখ যুৱক যুৱতী বিশ্ব এটা মাধ্যমত নন্তলা নিকান ফক আলাংলি জনসি চিফ মিনিষ্টাৰ নামান দেখলো পুলতে মান po মান দেখলো পুলতে লাখ ni alisu এটা মাধ্যমত sakuri di punggung po tapi nang itu mahir jume ni dong si hai dun deklo nang itu mahir jume nang pidu penang bahai deklo pulamte ala lang ni itulah ini cuma chief minister rakalong pecak kalong ke haurahan bidan hobar honosia parman ke dili sita bang tharu hidi alisu ida mapan ke dili ta ciki pitu bodo kali ke kasi lang lok solo long ta hala suat ta la son joining kon chithai kon long lo la pen rat atun nom sana bang ke hola nili ningkan kep aparman MSC ki thur hu hola so ko anma campaign ining karong non MLA ticket long jetpen so campaign bang ining karong pikan sidak lang lok so rat atum alang itu penanganan memorandum nang kikono la sili tu mining he Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma non thot aphan alang Chief Minister manji la pen state along ta BJP sarkar man po la si hala so sarkar nang dolo bulang tenili phanta MLA ong dung abut penang bahai pon ko la si lang lok so long la alang itu memorandum an bangke la ningkan bong isi penisi towar punoi dolong punoi alang itu nang pidu medical punoi lahai ka dowe ke claim ke pacun pon eji phan nili claim pon po kusi rat along ta chechak lo la pen la so teng si claim ta claim pon akan lusing turun bahai na Harokat LEC Lunsing Teron ake hai alang li ke BJP a candidate lo batang ke MLA candidate lo ladak lang lokso ha warlong nang ke humri pen nan le tum la EPHLC pen kewang labang so sa raphan ningkang sampen tong kewang la puma matang te lang lokso ha war kaching thur the ke thek long pen tong nan le tum an se ke paching thur thek ye phan pu ning kache the ke du pen tong nan le tum kewang churu lo aprang si media korte nang tu fan report churu parlo nili stame la solo nili ke lang lokso branch long APCRC amat pulo sa hok lo nili aprang hadak claim dam pustame nili hadak kirko je pi tuma thang ening oi pele nili ke bang di bon stame isi ni ki the non harakat REC itu ju hon par la pen ni chang sapar itu candidate lun sing teron ate hai alang li han ni ki thelo athe ke non ini tu stame dak ni tum lang lokso hawar stame dinaan ke klepon lo bonta di klepon pe ason amung dola nasi ni stame ni ki thelo la pen non kirangi MRA astame la non ruling sarkar si 2 lakh la soni ki thisi ni stame ne EPCRC a president pen ni harda ar puju si ni da BJP along ni banglo nan le tum la BJP along kewang bang ko an bak do pini ni tum pinaan do bang tharoi si so se ni tum bonta pini ni tum bor stame ala motor heng dak pena yo hal par super da nang dum ni dalu ta ni tum bang faru si se la pe ni li long mate ni tum claim rap pera tum tu pikla ni tum bang faru thom bak ni tum duji mate so se chola kedam tang BJP sarkar atum lada candidate do bom lo hai bom lo setame hala so candidate atum kebang pini ason armung ka setong ason thek do nong Tegulong mane tegulong lo tegulong stame hala sugut ke ni li hala pusi do koklama hai la sini di la anarmu ki sitong pu tegulong pini ni di dak ni tum kibang pen pini pinangan armu ki do san si tegulong tante non la nan le tum la lang lokso hawar pen puling ko an bak do lo pini la dang meeting pa do bangke ni tum puling abang ke ni tum do la ni tum la lokso puling an tam ni tum pinan ke Citong era san sido lo. Kali pasta pa soita la son puling dudu mati ji. Soita pulingan sini tum citong lo. Soita pulingan si citong lo di. Tenang le non la ke bang ji MLA election la lunsing terona ke hai apang la lang lokso ha war pen la soita puling ta nang tum hai ji pu. Hai at pula ke le to 100% lo ni tum unan claim ji la pen ta answer se non pipini na jitong de tum phan an ta le tum answer se ni tum claim por apet ta por apet ji phansi ni li nang ni tum media hoi lo lang chak si la non lunsing teron ake alang ni tiket kelong pe nang le to pahai ji pu ke bang jarni pe ne development ke claim the ji pu nang le to ninga je the duma ni chi the pa me la ke 100% lo ning chi the lo